Aku sama ini. Bangkrut aku. Tahu. Aduh, ya, tukang ojek dulu. Lodong nakal-nakal itu tukang ojek. Bah. 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 Sopo sampean nak? Aku butuhmu. Sing di Iki. lali aku nak. Ya Allah. Setas iki. Ya apa? Enak. Mbak yo. Iya nak, iya nak. Nak kangen aku, Mbak. Yo kangen naon jenenge nyang anak sampean ku. Putu ah. Oh iya putu, mbawe peko nak. Ayo. Ya apa ndek kono kerjaane? Oh, lancar gawe turu. BTS men ya apa? Ya nak iki pite nak. Oh, jadi cilik ini. Iya, baru mat pete cili-cili yo diopeni nak. Iya, aduh ini kudu bersyukur, Mas. Iya nak. Aku ndak cuy rezeki kan. Nggak usah nak. Nggak usah. Nggak usah nak ya. Personal nak. Iya. Bakure. Angen. Jarang ndak usah tapi di CP bangkrut ya. Sakit sih tak gawekno racikan vaksin cacik. Oh iya bener lah lirik. Enes sih dulu. Ada. Allah, sore. Alange tutup sih. Tangi anak malam. Tole iki nek mari gawe enak direngkesi. Rasa opo ese tole kok aneh ngono. Nah, yang di sini dulu. Kene. Bah. Paman, Bah. Bah, paman. Hei. Apa men? Aku mandem nak. Punya vaksin. Macam segala. Hah? Aku ngambil air nak. Kok jadi ombek berarti metek iku lho, Mbak. Iki sing ngopo sapa sih? Komen deh. Jar.